A u narednim minutima pričamo o Sretenskom besedništvu 2023. O pravilima ovog takmičenja, o temama i o učesnicima, kategorijama. Danas razgovaram sa Ivanom Lešević, Milicom Stojković i profesorom doktorom Srđanom Vladetićem, koji je inače i organizator ovog takmičenja. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Evo, najprije da krenemo od onog početka, s obzirom da je ovo jubilarno 10. takmičenje po redu. Kakva je ideja bila na samom početku, evo već decenija je prošla i kako ste sve to osmislili? Ideja je bila, slična kao i sada. Ja sam tad bio student 90. godina. Tada smo uspeli da održimo 4 takmičenja. Posle smo krenuli 2012. i držali smo to do 2017. Onda su imali neke zaista nepredviđene okolnosti. Ajde sad da ne nabrajam, imamo neku lični problem u saobraćaju i onda je našla koronavirus i mi nismo mogli to da držimo. I onda smo odlučili da ga obnovimo 2023. To se tamo pogodilo kao 10. jubilarno takmičenje u besedništvu. I onda smo se malo potrudili da ono izgleda koliko smo mi mogli svečanije i lepše i različitije nego što je bilo prošle godine. Dobro, pretpostavljam da ste se i uželeli takmičenja, s obzirom da niste bili u mogućnosti da organizujete prethodnih godina i vi i sami učesnici. Pa znate šta pravi, ne znam sad je li neko nije od njih dve. Pravili smo mi, nedostajalo nam je, pa smo pravili javni čas retorike, ali tako se skupi manje ljudi, a onda smo išli na online čas retorike kada je bila korona. Čak smo i to radili da ne bi to palo u zaborav. Znate, koliko god smo mogli u tim uslovima, znate, bilo teško, nisi mogao da okupiš ljude, više od ne znam koliko ljudi, zbog virusa je bilo rizično. Onda ove godine smo se baš upregli, mogu reći. Dobro, ajde sad da predstavimo malo besedništvo, da objasnimo našim gledalcima kako to znači, kakva su pravila i kako to izgleda. Pa znate šta, ja sad kad je bilo besedništvo sad 20. ja sam se trudio da u govoru budem onako što jednostavniji, da bi publici to prikazao, jer publika već nije to videla par godina, za sve se zaboravi. I onda sam rekao da sve te teme koje su oni odabrali, da je njih najlakše uporediti s jednom prostom glavicom crnog luka. Jer svaka glavica crnog luka je puna slojeva. Taj luk je uvijek bio simbol večnosti zbog tih slojeva, a zadatak svakog govornika u stvari da ljušti te slojeve. I tako nas uvodi polako u temu, pa izloži problem, pa onda da argumente, pa na kraju iznese svoje stavove i to sve biranim i lepim rečima i na taj način da pokuša da utiče naravno na žirija i na publiku na dve stvari. Osnovne, to su razum i emocije. To je, ajde da kažem, najkraće šta jedan takmičar treba da uradi. Evo sad, da me neko ne shvati pogrešno, ali pomenuli ste razum i emocije i imamo ovdje dve pobednice. Tako da, evo, ajde da počnemo sa Milicom. Vi ste ove godine apsolutni pobednik. Šta to konkretno znači i kako je izgledala vaša beseda? Pa, apsolutni pobednik znači da sam osvojila prvu nagradu u svojoj kategoriji, odnosno u zadatoj temi i nagradu publike. Kako je to izgledalo i kako teče ta priprema? Pa iskreno naporno. Zato što vi imate ideju koju želite da predstavite publici, nadate se da će ona biti dobro prihvaćena. Sada sve to treba, sklopiti u jedan lep govor koji će biti donekle i duhovit i pun argumenata, jer da ipak smo mi pravnici, znači treba da baratamo veštinom argumentacije i onda s druge strane treba u tom govoru da postoji taj neki ljudski trenutak, znači da ja ipak odaberem nešto što mene lično pogađa i što želim da podelim sa auditorijumom, nadajući se da će možda neko takođe osetiti moju bol ili sreću ili prosto ono što želim da iskažem. Koliko je teško to preneti, ta osjećanja? Nešto je lakše preneti, nešto drugo, međutim, samo osjećanja, ipak mislim da je to
težak zadatak? Meni je teže da prenesem razum nego emociju, jer emociju nekako ja osetim čim vidim publiku, a razum to je opet nešto gdje vi treba da razvijete jedan onako lep argument, da imate tvrdnju, da imate objašnjenje, da imate prosto koja je to dodata vrednost onoga što vi pričate, a da opet to bude jednostavno. Mislim, Dostojevski isto govorio, neko ko ume da govori, govori kratko, govori jasno. A vi u svoj toj euforiji želite toliko toga da kažete, a opet se ne treba izgubiti u onome što pričate. I koliko sad vremenski traje taj govor? 5 do 7 minuta. Pa onda, dakle, u 5 do 7 minuta treba sve to... Govora su bili 5 minuta. Imali smo tu jedan, ajde kažemo, luft smo ostavili gde nismo mogli da to baš ograničimo i to je malo žiri uzeo u obzir i žiri bio dosta fleksibilan. Tako, ali u suštini se kreće u tom nekom opsegu koji je rekla Milica. Ivana je pobednik u slobodnoj temi. Koja je to slobodna tema i na koji način ste svi predstavili? Moja tema se zove Ostalo nam na čast. Ja sam inspiraciju našla u pesmi Dušana Vasiljeva Ostalo vam na čast i nisam želela da se moj govor prosto pretvori u analizu pesme, već sam htjela da publici prenesem emociju koju sam ja doživjela kada sam čitala tu pesmu i da tu pesmu koja je po mom mišljenju zaboravljena, nepravedno, da je ponovo nekako donesem publici na jedan svoj način i smatram da sam uspela u tome. Da li se pri tom nekom odabiru, evo na primjer pesme, vodite nekim svojim ličnim osjećanjima, nečemu što se vama lično dopada, eto, mislite da je nepravedno zapostavljena, šta je to prevagnulo u odluci da se baš ta pesma nađe u besništvu? Jeste, kao što ste i rekli, neki lični osjećaj. Smatram da nas u današnjem vremenu mediji, konkretno celodnevni život, nameću nam neke stvari prosto na koje mi ne možemo da utičemo. I onda sam ja htjela da iskoristim ovu priliku da putem beseda podsjetim ljude da i dalje postoje neki ljudi koji se bore za neke druge i lepše stvari i da ih podsjetim naravno na našu istoriju, pritom ne uključujući politiku, već samo istorijske činjenice. Koliko je u besedništvu bitna ta interakcija sa publikom i reakcija publike? Pretpostavljam da pogledate, da gledate u ljude koji su prisutni i koliko sada po izrazu lica, po nekoj reakciji možete da osjetite da oni ne reaguju na onaj način na koji ste vi očekivali da će reagovati? Pa pazite, da, definitivno publika najviše reaguje na govore koji su njima nekako prosto upućeni, kao što je govor koleginice Milice, zato je Milica i osvojila glasove publike. Prosto ona je svakodnevnu borbu čoveka to izvela na taj način da približi publici što više tim nekim, da kažem, prostim jezikom, a ja sam u uvijenoj formi, onda definitivno ljudi više vole to direktno da se kaže, da osjete emociju koju je Milica itekako prenela, a možda kod mene nisu osjetili tu dozu emocije, s obzirom da sam se ja to indirektno nekako obraćala kroz istorijske činjenice. Možda je to razlog. Dobro, Milice, ovo je bilo otprilike pitanje za vas, međutim, evo, pomenuli smo žiri, pomenuli smo publiku. Šta vam je više u mislima, publika ili žiri? Šta vam je možda i značajnije? Jer neretko se dešava da se mišljenje publike i žirija razilaze, mada ima i slučajeva kada se slože. Šta je sad tu bitnije? Ja volim lepe reakcije publike. Mislim da se razumemo, to je takmičenje i naravno da je meni stalo da se žiriju dopadne ono što ja imam da iznesem, jer to znači da ću ili pobediti ili osvojiti neko mesto. Ali kada vi vidite u publici da oni vas slušaju sa pažnjom i da tu postoji neka prosto kao neka emocija koju vi osjetite u njima i kada se oni nasmeju na ono što kažete i kada prosto vidite da nema šuškanja, da nema šaputanja, nego da su oni stvarno posvećeni onome što govorite, meni je taj osjećaj nevjerovatan. Prediv. Srđane, koliko vama kao organizatoru znači, evo vidjeli smo malo prije snimaka da je bilo mnogo posjetilaca, da je bio i žiri, pomenut ćemo naravno i žiri koji je bio žiri, što je jako značajno. Da.
Bila je puna sala. Pa vidite, meni znači žiri, meni u žiriju, to moram da napomenem, dugogodišnji prijatelji ovog takmičenja su gospodin Zvonko Marković iz Advokatske komore Kragujevac i gospodin Vidosav Stevanović. I Vidosav Stevanović nam je dostajao ove godine, ali on je bolestan od korone i ja mu želim da što pre ozdravi. Ali imali smo opet kompetentan žiri sa gospodinom Mirkom Demićem, imali smo gospodina Milomira Mandića iz Demostata, isto uglednog novinara, i bila je tu profesorka Emilija Stanković, koja je začela to takmičenje i onda je logično da ona bude tu i čak i ona i s obzirom na njeno iskustvo bila je neformalni predsjednik žirija koji bi to ipak malo da kanališe, jer u suštini svaki žiri ima neki svoj utisak, znate. To uvek tako bude. Sad, šta oni ocenjuju, ako vas to zanima, šta žiri... Da, na koji način? Žiri, tu se sad može... Mi smo se vodili principom da oni, obično su te tabele gde treba se upisuju ocene. Naprimjer, stavi se kakva je sadržina, kakva je forma, kakav je stil, kako je sposobnost ubeđivanja, pravilnost jezika, može da se stavi i vizualizacija. A dobro, to je tako reći tehnički deo. Da, to je tehnički, o čemu se tu radi. I onda mi smo ove godine to pomalo sveli, jer loše je kad to samo jedno matematičko sabiranje. Tu se daju ocene i tako dalje. Mi smo imali dovoljno stručni i kompetentan žiri koji je mogao to bez te neke velike matematike da dođe do nekih željenih rezultata, a pravo da vam kažem, i cilj žirija na takvim manifestacijama je da bude što efikasniji i brži, da manifestacija ne bi gubila na toku, jer se čeka odluka žirija. Doduše, dok traje takmičenje i publika daje svoj glas. Tako da, mi smo vrlo često imali da se poklopi odluka žirija sa odlukom publike. Dosta često to je bio Popadić jednom, ja mislim, sad ne mogu već tačno setim, bilo je dosta pobednika koji su bili apsolutni pobednici. Još veće zadovoljstvo, prepostavljamo. Jeste, ali ja sam, kao što sam rekao, meni nekad mi se svidi da publika glasa drugačije, ne zato što žiri nije kompetentan, nego jednostavno se emocija neka drugačije stvori. Pa dobro, to je sad moje sljedeće pitanje. Rekli ste da postoji onaj matematički deo, tehnički deo na koji žiri gleda. Međutim, koliko sad tu ima onoga, proračunao sam ja onaj tehnički deo, to je po nekim brojevima toliko i toliko, ali onaj drugi lični osjećaj. Znate šta utiče na te lični osjećaj? Znate li, to su sad njih tri pomenula, ja ću to malo da sublimiram, zato što ipak predajem tu retoriku. Recimo, imate nekoliko ciljeva beseda. Cilj beseda može da bude da te informiše. Cilj beseda može da te zabavi. Najčešće su ciljevi beseda da ona u tebe nešto ubedi. Znate. Međutim, kad se ti suoparno držiš jednog od ta tri cilja, to nikad ne znači, to ne mora znači da će bude svetla budućnost. Čak je preporučljivo da se kombinuju, da ti ideš na to da ubeđuješ publiku, a da pri tome tim svojim argumentima istovremeno i zabavljaš publiku i stičeš određeni šarm kod žirija koji počinje jednostavno da vlada tom komisijom. Tako da to u suštini ispadne lepo i to pobedi tu matematiku. U suštini to su sve stručni ljudi koji kažu, ma dobro, evo ovdje sam dao 5, aha, ovo je ovako, ne ide se baš na računanje i onda mi ne damo njima puno ti šlajfni da se muče i tamo pišu. Tako da, ali uvek se dođe do... Dobro, ipak nije porotav, nego je žiri, tako da... Pa nije taman posla da se matematički računa. I baš smo im dali ove godine i sva imena sa svim govorima, jer šta se dešava? Dešava se da žiri čuje jednog studenta prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog i kaže, čekaj, koji beš oni treći? I onda smo im stavili imena, pa smo im stavili i njihove teme i u kojoj su kategoriji slobodnoj ili zadatoj temi, tako da su imali baš
pregled toga što ocenjuju. Kako su pravila, da li recimo Ivana i Milica mogu da se prijave i naredne godine za ovo takmičenje? Mogu ako su studenti našeg fakulteta. Kako, evo, za kraj, kratko, kako se vama dopada ova ideja da se organizuje takmičenje ovog tipa? Obožavam. Ja sam se i ranije takmičila. Ja sam sada upisala master studije na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Ranije sam se takmičila kao student osnovnih studija. Da mi kažete da će se svake godine održavati, ja bih se rado prijavila, ali mora i master da se završi, jel te? Ali što se mene tiče, prelepo, predivno i stvarno podržavam sve kolege da se prijave, jer iskustvo koje stiču, samopouzdanje koje prosto samo dolazi kroz ovo je neprocenjivo. Ivana, vaše iskustva? Pa vidite, ja sam se ove godine prvi put takmičila i evo pobjedila sam prvi put, tako da zašto ne, prijavila bih se i sledeće godine. Naravno, nadam se da ću sledeće godine biti student master studija, ne absolvent, tako da samo isto ime, samo drugi. Siguran sam da će naredne godine biti organizovano takmičenje i neće se više dešavati nepredviđenih nekih stvari koje su remetile do sada ovo takmičenje. Da, ja se nadam da ću i gospodina Vidoslava Stevanovića iduće godine imati u žiriju, jer mi smo se već malo izbližili i mene je baš pogodilo to. A inače vam kažem da ja nisam teo da uđem u žiri zato što sam ih pripremao. I onda sam se trudio da to budem što objektivniji. Posle kažem, ma što nisam ušao? Pa kad sve sabereš, pa dobro što nisam ušao. A što sam te još dao? Hteo sam da, ako mi date minut, dva vremena, da pozdravim ljude koji su nas mnogo pomogli u tome. Pre svega bih zahvalio gradu Kragujevcu koji je prepoznao naš projekat i ocenio ga tako dobro i na neki način i on postao promoter te javne reči i zahvalio bih gospodinu gradonačelniku i upravi celoj i želim mu puno uspeha u radu. Pomogli su nas, nabrojaću vrlo brzo, pomogli su nas firme kao što su Prizma, kao što je Cepter, kao što je Korman Put, kao što je Young Feng, kao što je Agencija za prometne pokretnosti Milićević, kao što je firma Metro, zatim Aspis Servis, Tehno Alat, Mind Group, ne znam da li sam sad nekog izostavio, mislim da nisam, ali pomogla nas i Advokatska komora Kragujevac i jako, oni su nam od samog početka, oni i Prizma, zatim Advokatska komora Čačak, zatim javni beležnik Milica Vuletić, javni beležnik Dragan Radomirović, gospođa Danica Čolović, koja je javni izvršitelj, i fondacija Agromarket i, kao i uvek, studentski kulturni centar. Dobro, to dovoljno govori o tome da radite pravu stvar. Jeste i zaista, to sad nije nikakva kurtoazija, ali to zaista ne bi bilo toliko dobro organizovano i bez njihove pomoći finansijske i robne i svakojake druge pomoći. Zaista to ne bi bilo tako lepo. Odlično. Evo, hvala vam na današnjem gostovanju i želim mnogo uspeha u daljem radu, pa se eto vidimo i naredne godine, možda sa nekim drugim pobednicima. Evo, ja ću vam sa zadovoljstvom ustupiti kad bude biomaterijal gotov, da pustite, da vrlo interesantno, mi smo tu imali muziku. Da vidi naši sugrađani o čemu se radi i kako to izgleda. Jako dobar kulturno-umetničkih programa i tako da kažemo, obrazovni čak, i sa muzičkim numerama i tako dalje. Baš je lepo. Hvala vam još jednom na današnjem gostovanju. Hvala vam. Hvala vam.